Karong Karbing Rat, Niliman Mukut Kramsa, Himanta Biswa Sarma Lapen ke Tuliram Longhang Matela, ilitum CM, Alang litum Kaning Jalam Arjulong lo Plutangte, ilitum Ningarong Meme, Lapente in Ningro Chop Titi. Sitame Alang litum Kaning Jipen Kuan si Kachiton Ma, La Sitame litum Lang Nangkok, Bangso video long, non hejong ilitum CM, Himanta Biswa Sarma, Alang li Kaning Jipon Alang. Mate lamar jan ilitum lang ponang lapente ithini Chethanang lapen ke nalitum Kopima Kedo nalitum comments nang pidon igno lapen ke nili Kopima Kedo labang salam samay nili ningje ponpo alang lipan reporter atum penaan mesen na question card pondo CBG Aphuthak matela ambani phan longli ki PG pulabang Aphuthak samay card pondo alang li labang Aphuthak samay ningje lason thak si Sainik School alam samay ningje lapen ke article 244A alam samay alang ningje pon Lachota kalilang alang lipan PGR VGR alam same arjudun no laben ke alang li thak dun lo sila hai Aphuthak editum pangrum pet pen editum Chethanam na alang li prangsi CBG Aphuthak ningje pon no je Karbi ang long na pair abab ki kupisi kan hok dol opus alang li ningje pon laben ke Karbi ang long la an long li ke thike industry kimlo pulutang de Karbi Anglong arada tumsi abar sai mipo mate chingthur popsinding jepon lo এতিয়া যদি কাৰ্বি আলঙৰ ঘৰে ঘৰে নেপিয়াৰ গ্ৰাছ আমি কৰো আৰু সেই গ্ৰাছটোক যদি আমি বায়োফুয়েললৈকে ৰূপান্তৰ কৰো কাৰ্বি আলঙৰ গোটেই দুখীয়া মানুহ নোহোৱা হৈ যাব গতিকে ভাল কথাত কিবা বোলে কাৰখানা বনাব খুজিছে ফেক্টৰী বনাব খুজিছে আপত্তি কৰক ঘাঁ লগাব খুজাত আপত্তি কৰিব কি আছে Lapan ke council atum tangka long pola bang salam same ningje pon lo bon same ilitum mathanang ji industry ke dopo bon same ilitum Karbi tum jagjong si choklem no longle pulutangte matela ang tan pen bang ulo pulutangte ilitum han pisi ali doji sitame lamdon na long chitok daglo pulutangte je Karbi atum si bangso industry along temdun long lapo pula bangso agreement chitok daglo pulutangte ki kroidun ji meme alam ke asabo ke do Alang lipening Jepon tulo komane monit ke dotang dim ke eviction si labang so industry lahai sami ki claim di lapo gali usipu onno ইয়াতটো কোনোটো এনেকুৱা কথা নাই যে কাৰোবাৰ মাটি কাঢ়ি কিবা কাৰখানা কল কাৰখানা বহাব খুজিছে আৰু কাৰ্বি আলঙত ইমান মাটি আছে যিমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব কাৰ্বি আলঙৰ কাৰণে ভাল কাৰ্বি আলঙৰ কাউন্সিলে টকা পাব ৰাইজৰ ভাল হ'ব কোনোবা বহি থকা মানুহক কোনোবাই এভিকশন কৰাটো হেতু আমিও নিবিচাৰো Bon samelitum chini lo politician to malam lake kroidunde sitame hingnu alang litum arlo planning kupine litum chini damone alang litum non kipi statement la son lo bon same kibang jilang arni akapreg arni bangke alang litum statement kipi bangke paprek doctor the nang litum same thekmonong lo mate chini pon lo je tet aprang si tet ke klang la son lo tet jong si pass ro pulotang te teacher asage claim no longpo bon same a phi bangke la thugila son lo Tet ke pastor lake sakuri fan kali iplo muthe lake teacher ke claim ji fan eligible lo fan chot pusi lar pon phak lason thak si kecheng si kopisi alang litum kaning je ma lason apike candidate titi laben kalang li ningje thulo Sainik School jong si Karbi long kimrang long pulutang te mate dolo pulutang te Karbi long si amen do poplo mate Karbi long si anong nam jumesen poplo laben ke nang pakim long le det mate dakim long le det pulutang te alang litum along ka prex tame alang itum kim pondet poplo nani gola ghad asan si kim pondet poplo athe pena ana munitum ke mate pena ana tum ke labang so Sainik School tame hanum priyetum do lo তেওঁলোকে বুজি নাই পোৱা হয়তো আজি সৈনিক স্কুলখন আহিলে কিমান নাম হ'ব ভাবক যে ভাৰতৰ এখন সৈনিক স্কুল আছে যে আমাৰ কোট আছে কাৰ্বি আলঙত আছে যদি তাত আপত্তি কৰিলেতো মোৰটো কোনো উত্তৰ নাই alang li ningje pontulo da Karbi anglong sor jong si medical college nang ne cancer hospital nang ne pulutang te nang pipedet po pulabang salam sami alang li kaning je pondo এটা কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজে যদি কৈ দিয়ে আমাৰ সৈনিক স্কুল নালাগে মেডিকেল কলেজ নালাগে কেঞ্চাৰ হস্পিটাল নালাগে আমি নকৰো আমাৰ কৰিলেও কাৰোবাৰ পৰা টক এটোটো খুজা মানুহৰ কোনো অভাৱ নাই সৈনিক স্কুল ইয়াত নকৰিলে গোলাঘাটত কৰিব ৰাইজে আজি ইনফেক্ট গোলাঘাটত সৈনিক স্কুল এখন হ'ব লাগে বুলি কিমান দিনৰ দাবী মই যেনিবা বোলে কাৰ্বি আলঙত হওক আমাৰ পাহাৰত এখনো সৈনিক স্কুল নাই গতিকে এটা আদৰণীহে জনাব লাগে ল'ৰা ছোৱালী আৰ্মিত যাব ভাল হ'ব এইটো কোনো বেয়া কথা নহয় Sainik School ala magelitum laan ka Chethan nam re nang tipang kyavelo athe kidam tang arni sitame intellectual atum kithe kere tum labang so Aphuthak chingwai pon elo elitum ka doka visame arju ponong lo lapen ke elitum conclusion isi dolo je joy ke lapen de ka doka be arong arat tum bangke hada ke Charlie dun long labji lapu ke kali
lapen ke fees tame ador ke so alam tame klang pon no nali to matha thai litum ningkan recipient suri cap private school ong ta itum kachutoi dun e tum sikyong lang non ke hada ke kom nailo nane ronga josi bangso Sainik School do pulutang de 55,000 to 90,000 ke nang bekji lapen ke city ajo pulutang te 1.5 lakh atangka nangji 1.5 lakh to 2.5 lakh lana tangka ke nangji lapen ke metro city along bangke lage ador su pika 3.5 lakh lapen ke 7 lakh ans tame dokok titi pusipu la chota kalilang bangso school ong padung ji pulutang te all India Sainik School entrance exam mangi pass nangji bangso school hingnu pule nilikaning jedam kali NDA mate National Defense Academy along klemji pulutang te bangso school along kipadun mesen sports ahin punon leadership ahin punon physical fitness lahai kadokawi phan anstame mesen discipline aputhak punon alang tum Chethan Chemum pon mesen armed force ahi nat punon civil service ahi nat punon bangso school pen penan officer keman atum ke dove sita me akheng no bangke lalo ilitum along lip helang mangke convect po Karbi ang long lip lutang te lage ilitum akhia dat lo ilitum emotion ben si connected long li bangke athe ilitum Karbi ang long liki kono lutang te ilitum dono dak kasundo la suppose pegji sita compensation mangke lage 100% pivek nang po hada karara tumphan matela long liki kono na tumaphan la chota kalilang isi clear legal agreement ke che talks tame mesen do nang ji laben ke isi kenang sot bangke lalo hada logo charlie dunlong ji pan Karbi tumphan bangke seats bangke reserve do pek nang ji la da nane 5% 10% apuka dide nang ji a percentage bangke chelon chi dan ke pado nang ji laben ke scholarships tame pinang ji hada reserve dolo a seat dolo padu nonglo puvoi pitch tame ilitum jongsi hadak ilitum tangka mate fees pi e protang te ilitum officially do ilang ilitum padu nune deji laso porse scholarships tame pivek nang po lahai kaduka be agreement long chitok pa melo putang te des tame henone lapen ke hadak ali abi pinji pubange ni ning jedam de nilile padu nun e pustame anut kaprek bange padun unatum doji lase Karbi etum sitame chali dunong po tibok head dokok po lata isi akimi abar sailo lapen ke prek jam labangso school kidopen prek jam a developments tame bang thaiji labangso school kidopen towards tame mission tek monong thaiji litung lapen ke dak local business tame asabo chingtu cheji rasi Sainik School bange dolo pulutang te ihina ke akimi sitame do ihina ke akheng no sitame do labange ni like matha alam no lapen ke CM Himanta Biswa Sarma alangli article 244A alam tame kaning je pondo alangli pulo whatever you have got under article 244A we have given everything pulo we have given whatever you have got under 244A we have given everything right from budget preparation everything we have given now state government has nothing in my hand I cannot do anything in now Karbi along I have given everything so there is nothing I can do now I have given my power to budget. I have given every department. I have given everything to Karbi along. Alang li ganang jipon ke lason lo article 244A along Kopima Kedo Nangpilaplo pulo. Ante article 244A along ketok kupila. Nali tum samela bang solam ke chini lo. Hadak article 244A along ketok leke autonomous state creation. Hempre ka putak si tok lo. Mate autonomous state formation aputak si hadak tok banlo. Ante Assam Sarkar pen matela Himanta kaning je ilitum phanang yadlopu ilitum phanang pialoma nalitum matha thala pen comments speak thala pen ko pisi alang likaning ji pulo nalitum comments na speak tha mate alang li article 244A Aphuthak chini ne den ma je lake autonomous state creation autonomous state formation aphan alang li chini ne den ma ni matha tenge alang li chini ne det ke kali ji alang li chini ji alang li nang pilaplo pulutang de lake article 244A ke lake chun elo pateng alang li kopi phandong ki pudam ji ne nelisa me chini da mone de lo alang li budget preparation alam sta meaning je alang li pulo budget preparation hayan sta me Karbi long phansi jakong pilaplo nili long ke thang na da jakong ta belo sin je po kadok kawe jakong an sta me Karbi long phansi pi der lo pusi alang li ning je pon nili ke non ke thang ta claim pon un elo pusi alang li ning je pon budget ke salam ji phanta jakong plo lapen ke kadok kawe department ajakong an sta me Karbi long phang pilaplo Inura reporter bang Arjun lo, what about passing dalo? Matela Aron kaselama puthaki koson lo. You can still, that is also I have said Karbi along. Then you next time,
you decide about the passing the law. Governor will sign. You don't have to give it to the state. Also, sir, what is So your... that also I am going to do in soon. That Karbi Along Council will pass act and directly they will send to the governor. No need to send to the state government. Dagbang kupi aron pantong karjudone kaprek aron panone matela article 244A implementation labang so aron pantong karjudone kine to ajat aron sida me Himanta Biswa Sarma alang lipen kaning jepon ke lason no alang li ning jepon aron selam non state government no ke ban vede da choklo parjuje de da choklo direct governor long damon hadak na approve dun to mate hadak damon sign non lapen ke chokdet popusin alang ning jepon lapen da son our side alang ni silampon popusin jepon lano plotang de ilitum ningarong me milo Assam government atumang ke ilitum ban thangnatta na kham khedun delo edum aron selamon governor long damon governor langpo miseno plotang te approve delo plotang te labang soron ke ilitum mong dokko alang li kaning jia teng ke lason si chemandet po lapen galang li kaning jepon dutulang whatever I have take everything mane neli long Kopima Kedo pon labnon possible. So that is also I am ready. Whatever I have, take everything. Pipano me pudam thine bon sama neli ke matha tengela son no whatever I have mate neli long Kopima jakong Kedo mate la Assam sarkar long Kopima jakong Kedo la hayan sta me bon labnon pusialang ni ningje pon no bon neli long ko son si jakong Kedo ma mate la Assam government along kwan si jakong ke thema la son thak thak si nangli tumlong sta me mate la Karbi ang long sta me dolo upan sialang ni ningje dam tahil lasi la so alam kaning dia ting pulutang te iritum CM Himanta Biswa Sarma alang li pan same arnam pogdet ni mi sita me politician tu malam ke dok jok labang so alam ke nangli tum chini pamilo kiram tang Amit Shah same mesen jumisen alam same ni pon hello je article 244 mate hemprex same nang po pal same ning je pon pon same nang kiloma pasal question mark same li tum dok CM Himanta Biswa Sarma alang li PGR VGR Aphuthak same kethak pondo PGR VGR is whatever as per law. PGR VGR should be clear. That is the only thing. But High Court you have to fight. It is an order by High Court. State government has already said that whatever law allow you do everything. But High Court we cannot control High Court. Now High Court is above me. But I have given another advice that we can, in the PGR VGR land, we can construct an airport for the people of Karbi Along, and I can push that because other side they have said not good, but this side we can also think of doing a good airport. Yes, land will be utilized, yes. and whoever will be affected will give them compensation. We'll go to the High Court. We'll give them compensation. We'll give them Jirat value, whatever. Even in if we construct a road, then people get compensation from government. So we can utilize PGR land also in a good way. alang li ningje pon lo kalang lo aronateng mate la PGR VGR aronateng ke lason no hadak eviction nang po mate hadak clear lab nang po lo bon semalang li puthulo High Court pen labang so order mang ke long le det pulo alang li puthulo state government pen ke puelo pulo hala lo along mate la aron along Kopima Kedo Lasoting men claim non pusialang li puelo pusi ningje pon sita me court phan ke nilitum sarkar atum ke control un e pusi alang li ningje pon athe ke alang li pulo High Court is above me mate High Court ke alang li thaksi dolang pulo mate la sarkar thaksi dolang nili ke matha ting ke je judiciary system mate la High Court si sarkar pe athak lang pang ke kaliji mapu athe power bang e exam lo power ke thak re bon system equal lo kado kabi power system equal lo hi eridom legislature punon executive punon mate judiciary system punon di la hai kado kabi power an ki civil lo muthe alang litum asai bang ke alang litum kapre lo ase alang li judiciary system mate la court bang ke athak sido bang ke keng namo idet ma pusin li ke matha ni jumdum ke matha ke bangso lo je PGR VGR along ke munitum dolong de hara ke marat mareng api atum phan bangso ron jong senglor putang te hala sutensi hala bangso aron mangke selam pon pedeji bon samay mesen si selam pon lo tasi nona question ma isi de ko lo kopia thi si High Court pen PGR VGR along de bangke eviction pon tung te det alang tum kopi posi khang pring lo elitum non ma ke chinni la athi elitum High Court pen
a reason ilitum han apaklang telang ili ka chini ateng pulutang te rat tumhan athe mate a reason than telang ko people se alang litum eviction sedet ma ahok lo litum arjupon lo hada ka rat tum alang litum high court dam lo la pen kalang tum tuning ridam lo la lam ilitum arjupon lo la pen de stay order se me pidelo la lam arjupon lo bon stame ko pipot ma ubangge litum chini nelang ale ko pipot si hada ka rat tum phan ke support so no ada aratum ma kutu posi pa eviction nong de ma la sola ma ge itum chini pon pelang CM Himanta alang limar sama ningje pon lo je la high court pen Chethan nang kok pu la bang solam ningje pon lo ante acquisition ma ge la lo Karbi long council pen bang so Aphuthak high court long Chethan lo ma kwan si Chethan lo la pen kwan ang deng si kele lo la high sta me itum clardak pen chini pon pelang la pen ke kupi posi high court tu bang so eviction ji aphan alang litum ninghang hede lo labang so lamang sistem chini pon pelang lasi Himanta isi alam ningje thulo alang li option do pu isi option do pula ke hada kalong le PGR VGR along le long alang li airport si alang li selam populo laben ke hada kido affected atum aphan mate hada kido arada atum aphan alang li compensation people pulo sarkar pen compensation kipi kinang son malabang so alam se me litum charge ponang ko hada ke munit dolong le kwadim jong si munit atum dokok pulutang te alang itu pan compensation ki PGR on masih aveni like matha teng pulutang te jong si bene kangjin so pen pidelo pulutang te ritom tipu dunji thangnat athai ave bon same rights banke doni aveni la banke confusion ni tate dolong le podim sigi doke koson se alang itu compensation system ki pontek pon hada jong si forest along le pulutang te hada tharli la ba pilu pulutang te compensation pima keram tang sa meritum thek konong lo ji lang so long sa me hada ke protected land mata hada ke forest pulo amar si tharli pon lablo Karbi ya hem ari alang itu ma compensation pilo ma jong si alang itu phan compensation pilo prutang te to non la PGR VGR long kilo tumhan sa me compensation pides sa me henone sita me hala ji lang so long kedam tang eviction tang tuma phan alang itu phan compensation pipe pulutang te alang itu ma sa me pinang ji kopisi arondo alang li ningje pontulo ne likhayang bong kacharbu bangke ning dogde ninganghe athe charbu sailu pulutang te angtana tumbangke Karbi englong bangke disturbed area pusi nang pukok there is no problem but only thing I don't like when two community fight I want that everybody live in coexistence and peacefully because if you fight all over India people will know that Karbi Along is a disturbed area so we should amicably we should sit across the table and we should resolve. Everybody is our brothers and sisters. You just do not allow fresh people to come. Whoever is originally here, they should be treated as a brothers and sisters. ahok lo disturb area punang pukok ta haiji bon same iri to methang long le phelang phan ka charja lake iri to methang rights pan ke charja lake ratum same chini po disturb area pu chini wai fit same ko people si disturb de lo pulo labang salam nong si all India tum jong si phulo pulo tang te alang litum same chini po je Karbi tum same alang litum methang rights pan si chisong pon pulo labang so alam ke kado ka India rights same chini po alang li jumesan alam ning je pon lo je litum kado ka same litum counting ji rasono pu kalang lo mission lo bang so alam ke bon same ki kroji pan sungprung litum kado ka pan mai counting jir bang ke litum chikam un ede thai ji alang li ning je pon lo muni kibi madela fresh amuni tum bang ke Karbi lo bang ke pabang wide nang ji polo ajal le Chethan same litum alang li kaning je alam ke litum Chethan lo bon same alang li kaning je alam kwan se alang li pen same RD CPG ma kwan si alang likaning ji pen claim pon ji ma lapen kwan si ahok pet ma labang so alam magiri tum chini ne alang likaning je ke aning aklong pen lo ne mate alang li bang nang parunang phan cholo ne pine labang so alam magiri tum chini une nili alang li kaning je alam an pen kelang namlo prutang de lason lo pen an ka kimi system do di ili to make heng lo side pi jong nam de pon system e chikeng nam de system e laki do ve athe article 244 e alam kalang likaning je pon keng oide rason si ne dike matha aja nonali tum Kopima ke matha labang so Aphuthak nani tum comment speak tha je article 244a along aja kong do an ke nang pilablo bukaning je pilo nani tum ke matha labang so Aphuthak nani tum comment speak tha wan nani tum Chethan nam chona do me thang mi kardong